Mwaramutse neza mwebwe mukomeje kudukurikira mbahaye ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho uyu munsi ku itariki ya 4 ukwezi kwa kabiri 2026 mudukurikiye muri mu Rwanda na muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikira muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu gihugu cya Canada. Ikaze muri aya amakuru tugiye kugaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye ngiye kubanyuramo mu nshamake, ariko kandi by'umwihariko hari inkuru turaza kwibandaho nyirizina. Ni inkuru ikomeye, navuga ngo ni inkuru y'iki gitondo, inkuru ivugwa kuri Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda. Ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni uherutse gutorerwa indi manda yo kuyobora iki gihugu cya Uganda mu matora abaye ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere. Yaje gutsindamo uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, uyu nguyu umenyekanye nka Bobi Wine wo mu ishyaka rya NUP cyangwa se National Unity Platform, ariko uwitwa Yoweri Kaguta Museveni no mu ishyaka rya NRM cyangwa se National Resistance Movement. Akaba rero ari amakuru akomeye cyane aturuka mu ngoro y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda hariya i Kampala. Reka nze nyarambure muri rusange, ariko makuru mu buryo bw'inshamake. Ni inkuru izindutse ivugwa niyo iri kugarukwa n'ibitangazamakuru bikomeye cyane, mbabwira ko mu gihugu cya Libya amakuru atugeraho aravuga yuko umuhungu wa Muammar Gaddafi yitabye Imana, arakekwa kuraswa. Umuhungu wa Muammar Gaddafi wayoboye Libya imyaka 42 kugeza muri 2011 yitwa Saif al-Islam Gaddafi yiciwe muri iki gihugu cy'Abarabu. Al Jazeera yatangaje ko Saif al-Islam Gaddafi yishwe ku itariki ya 3 Gashyantare 2026 yaguye mu mujyi wa Zintan uherereye muri Ingirazuba bwa Libya, aho yaramaze imyaka hafi 10 aba. Urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 53 rwemejwe na Abdullah Othman usanzwe ari umwe mu bajyanama be mu bya politiki. Icyishe umugabo ntikiramenyekana nubwo bikekwa ko ashobora kuba yarashwe. Witwa Khaled al-Mishri wigeze kuyobora inama nkuru y'igihugu, urwego rwashyizweho nyuma y'impinduramatwara muri 2011 yasize Muammar Gaddafi yishwe, yasabye ko hakorwa iperereza ritomoye ku cyishe uyu mugabo. Saif al-Islam Gaddafi nta mwanya yigeze agira mu buyobozi bwa Libya. Icyakora bivuga ko ku ngoma ya se yari nimero ya 2 mu bafataga ibyemezo muri Libya kuva muri 2000 kugeza muri 2011 ubwo se yicwaga. Saif al-Islam Gaddafi yigeze kandi gutabwa muri yombi afungirwa mu mujyi wa Zintan muri 2011 ubwo yageragezaga guhunga nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwase bafataga ubutegetsi mu mujyi wa Tripoli. Kandi yaje kurikurwa ku mbabazi muri 2017. Hanyuma rero mu makuru mu buryo bw'inshamake, kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina ituruka mu gihugu cya Uganda, babwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe drone ya Iran. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarashe drone ya Iran nyuma yo kugaragara isatira ubwato bw'intambara bwa Amerika buzwi nka USS Abraham Lincoln, kuri ubu buri mu nyanja izwi nka Arabian Sea hafi ya Iran. Iyi drone yakorewe muri Iran izwi nka Shahiri 139, bivuga ko yagurukaga isatira ubwato bunini kuko hatari hazwi icyo igambiriye, yahise iraswa. Yarashwe ku itariki ya 3 Gashyantare 2026. Umuvugizi w'ishami ry'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati witwa CENTCOM Navy Captain Tim Hawkins yabwiye Reuters mu mpamvu by'Abongereza ati indege y'intambara ya F-35C iturutse kuri Abraham Lincoln yahanuye drone ya Iran mu buryo bwo kwirinda ndetse no kurinda ubwato n'ababurimo. Uyu muvugizi yavuze ko nta munyamerika cyangwa se igikoresho cya Amerika cyagiriye ikibazo muri iki gikorwa. Igitangazamakuru cya Tasnim cyo muri Iran cyavuze ko iyi drone yabuze ihuzanzira igeze mu mazi mpuzamahanga, icyakora ntimenyekane icyayigenzaga. Ibi bibaye mu gihe kandi Amerika imaze igihe yongera ubushobozi mu bya gisirikare muri iki gice cyo mu burasirazuba bwo hagati, nyuma ya none y'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Iran na Amerika. Amerika ishinja Iran kwica abigaragambiriza iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no gukomeza umugambi wayo wo gutunganya ingufu za nuclear hagamijwe gukora intwaro kirimbuzi, ibintu Iran ihakana inshuro nyinshi. Donald Trump yagaragaje ibimenyetso byerekana ko ashobora kandi gutera Iran. Icyakora n'abanya-Iran bakagaragaza ko umunsi Washington yahiragira ibagabaho ibitero intambara karundura izakwirakwira akarere kose. Mu gushoza uyu mwuka mubi, Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Iran yiteguye kugirana ibiganiro na Amerika nyuma y'uko Tehran ibisabwe n'ibihugu byinshi cyane byo mu karere.
bivugwa ko ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bishobora kubera mu mujyi wa Istanbul muri Turkiya tariki ya 6 Gashyantare 2026 bizahuza Minisitiri Ali Gachi ndetse n'intumwa ya Trump Steve Witkoff. Baminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu nka Misiri, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo bakaba baramaze gutumirwa muri ibi biganiro. Hagatongaho kandi Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian nk'uko nabivugaga yavuze ko Iran iteguye kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Tehran ibisabwe n'ibihugu by'inshuti byo mu karere. Mu itangazo yanyujije kuri X, Perezida Pezeshkian yavuze ko yabwiye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran witwa Abbas Araghchi kuganira na Amerika ariko bigakorwa mu buryo bwiza bidateza ibibazo Iran ku buryo uzatanga umusaruro. Agaragaza ko ibiganiro bikwiye kuba mu buryo butabogamye nta ruhande ruryamiye urundi ndetse mu nyungu za Iran. Perezida Pezeshkian atangaje ibi mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei minsi ishize yatanze umuburo ko igihugu cyabo nigiterwa intambara izakwira akarere kose. Bivuga ko ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bishobora kubera mu mujyi wa Istanbul muri Turkiya tariki ya 6 Gashyantare 2026. Bivuga ko rero Minisitiri Ali Gachi azaganira n'intumwa ya Trump Steve Witkoff. Baminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu nka Misiri, Oman, Pakistan, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo bamaze gutumirwa. Minisitiri Ali Gachi yaherutse kandi kubwira CNN ko yizeye ko Amerika na Iran bishobora kugera ku masezerano azafasha mu kudakora intwaro za kirimbuzi. Iran yakunze kandi gutangaza ko igamije gukoresha ingufu za nucleaire hagamijwe ibyiza, igahakana yivuye inyuma ibyo gukora intwaro za kirimbuzi, nubwo Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bidahembwa gushinja Tehran ibyo gukora izi ntwaro. Mu minsi ishize Amerika yongereye ubushobozi bwayo mu bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati ku buryo rero abantu bavugaga ko isaha n'isaha iki gihugu gishobora gutera Iran. Amerika yohereje iri hafi ya Iran ubwato bunini cyane bugwaho indege buzwi nka USS Abraham Lincoln bufite ubushobozi bwo kwakira indege z'intambara 70. Ubwato bw'intambara n'ingabo nyinshi. Mu mpera z'icyumweru gishize Ali Khamenei Ayatollah yabwiye Abanya-Iran ati ntabwo ari twe dushoza intambara, nta n'igihugu dushaka kugabaho igitero, ariko Iran izasubizanya imbaraga zishoboka zose uzagerageza gutera Abanya-Iran. Mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki 22 Kamena 2025 Amerika yatangaje ko yagabye ibitero kuri Iran yagamije kuriza mu mugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nucleaire. Icyo gihe Trump yavuze ko ibitero byagabwe ahantu hatatu ahitwa Natanz, Isfahan ndetse na Fordo hakorerwaga intwaro za nucleaire. Yashimangiye ko byageze ku ntego. Icyo gihe Iran yari mu ntambara na Israel yamaze iminsi igera kuri 12. Mbere gato ko tujya ku nkuru yacu mu gihugu cya Uganda, reka ariyo duhita dukomerezaho duce mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda amakuru aturuka mu ngoro y'umukuru w'igihugu mu biro bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, amakuru akomeye cyane aravuga yuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni utse gutorerwa kuyobora igihugu cya Uganda yafashe icyemezo cyo kwirukana Jennifer Bamuturaki usanzwe ari umuyobozi mukuru cyangwa se CEO wa Uganda Airlines nyuma y'inama yabereye mu ngoro ya Perezida muri 2025 yasuzumye ikibazo cy'imiyoborere idahwitse, ibyemezo byo kugura indege bivuguruzanya ndetse n'igihombo cy'amafaranga muri iki kigo cya leta. Iki cyemezo cyamaze kumenyeshwa abakozi ba Uganda Airlines kije mu gihe ubuyobozi bushinzwe ubugenzacyaha muri polisi ya Uganda CID hamwe n'ishami rya leta rishinzwe kurwanya ruswa bakajije umurego mu iperereza ikoreshwa nabi ry'umwanya we, kunyereza amafaranga ndetse no guhimba amakonte bivugwa mu bayobozi ba kompanyi y'indege. Muri email yakwirakwijwe ku bakozi kuri uyu wa mbere ushize nyuma ya saa sita, Bamuturaki yamenyesheje abakozi ko inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines vuba igiye gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru CEO Chief Executive Officer, ikimenyetso cyerekana ko agiye kuvanwa muri uyu mwanya. Bamuturaki yagize ati inama y'ubutegetsi igiye gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru kandi mwese murashishikarizwa gusaba niba mwujuje ibyangombwa bisabwa nk'uko amakuru aturuka muri guverinoma no muri sosiyete y'indege abitangaza ngo icyemezo cyafatiwe mu nama yabereye mu mwezo mu ngoro y'umukuru w'igihugu muri Nzeri mu kwezi kwa 2025 yamagajwe na Perezida ubwe Yoweri Kaguta Museveni yitabirwa n'inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines n'ubuyobozi bukuru. Iyi nama yasuzumye urukurikirane rw'ibibazo bitakemutse birimo ibyemezo byo gutanga amasoko yo kugura indege atavugwaho rumwe, kunyereza amafaranga, gukomeza kandi kuburirwa n'ubugenzuzi ndetse no kuba polisi yari ikomeje kandi kugaragaza ubushake bwo gukurikirana imikoreshereze y'amafaranga muri iyi sosiyete y'indege. Muri iyo nama nk'uko bitangazwa na Champ Reports
Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye umuturage gusohoka mu nama. Bivuga ko Museveni yamwutse nabi agira ati genda sinshaka kukubona. Mbere yuko umuturage rero agenda yongeye ati genda amakuru aturuka ati mu bari muri iyi nama avuga ko perezida atishimiye ibisobanuro byatanzwe n'ubuyobozi ndetse anasobanura neza ko icyizere yaramufitiye ni ukuvuga yarafitiye umuyobozi cyarangiye. Nubwo nta gikorwa Museveni yakoze ako kanya, abayobozi bavuga ko iyi nama yashyize iherezo kuri manda y'abamuturage, bigatuma rero hasuzumwa ndetse n'uko hakorwa impinduka mu buyobozi bwa Uganda Airlines. Nyuma Museveni yanze kandi kwemera ko bamuturage yongerwa igihe, ashishikariza inama y'ubutegetsi gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines. Akaba rero ibyo ngibyo bivugwa mu gihugu cya Uganda. Hanyuma reka duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'ako mu burasirazuba, mbabwire ko amakuru ya gatatu yateguje ko igiye gutangira gutwikira Sukhoi 25 na drones bya FARDC mu birindiro byabyo. Umutwe wa AFC 23 watangaje ko ugiye gutangira gutwika indege z'intambara na drone by'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubisanze mu birindiro byabyo, mu gihe byaba bikomeje kandi kwifashishwa mu kugaba ibitero byica abaturage mu duce wabohoye. Byatangajwe na Perezida wa Makumyabiri na gatatu Bertrand Bisimwa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati ntibyemewe na gato ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kandi gushimira gukwirakwiza urupfu mu bice byabohowe bukoresheje indege za gisirikare drone na Sukhoi. Iryo terabwoba nirikomeza kwibasira ibice byabohowe, ibyo bikoresho by'urupfu ati bizarimburirwa mu birindiro byabyo. Mama 23 yatangaje umugambi wo gutwika ziriya ndege na drone mu gihe kuva mu cyumweru gishize bikomeje kwifashishwa mu kugaba ibitero mu gice cy'imisozi miremire yo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ayobora ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa rikomeje kandi kurwana Mama 23 ifatanyije n'umutwe wa Twirwaneho. Hanyuma kuri avuga ko ibitero byo mu kirere ingabo za FARDC zikunze kandi kugaba mu bice Mama 23 igenzura akenshi bituruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi ndetse n'icya Kisangani cyo mu ntara ya Chopo. Mu mpera z'icyumweru gishize leta ya Kongo Kinshasa kandi yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyagabweho ibitero bya drone ndetse ko ari drone 8 icyo gihe zahanuwe. Akaba rero ari byo byakomeje kugenda bivugwa nk'uko amakuru yakomezaga kugenda abivuga. Hanyuma Kinshasa yashinje Mama 23 n'u Rwanda kuba ari bo bateguye icyo gitero, gusa impande zombi ntacyo ziravuga ku byo zishinjwa. Miyani makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko urwego rw'Uburusiya rushinzwe iperereza ryo mu mahanga rwatangaje ko rufite amakuru yizewe agaragaza ko leta y'Ubufaransa ifite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwinshi itifuza muri Afurika. Uko bigaragara mu itangazo ryasohotse ku itariki ya 2 Gashyantare 2026, yatangaje ko Ubufaransa bwagize uruhare mu igerageza ryo gukura ubutegetsi bwa Burkina Faso ryabaye tariki ya 3 Mutarama uyu mwaka. Yagize ati inyeshyamba zari kwica Perezida Ibrahim Traoré, umuntu uyoboye urugamba rwo kurwanya amatwara ya gikoloni. Ni Paris ntiyari igambiriye gushyira ku butegetsi bwa Wagadugu abo mu Bufaransa bwizeye, ahubwo yashakaga kurwanya abashyigikiye ubusugire n'ubumwe bwa Afurika. Urwego rugaragaza ko nyuma yaho kudeta ya Burkina Faso ipfubye, Ubufaransa bufite intego yo guhungabanya ibihugu byo mu karere ka Sahel bubifashijwemo n'imitwe y'iterabwoba na leta ya Ukraine, kuko ngo niyo yohereza iyi mitwe drone n'abarimu. Iki gitero gikomeye cy'uyu mutwe kigambiriye Mali gutera ibigega by'ibikomoka kuri peteroli, kugerageza kandi gufunga inzira zigana ati mu mijyi yo muri Mali n'iterabwoba kwa civil, byose bifite intego imwe: kurema uburyo bwo gukora Perezida Assimi Goïta ku butegetsi. Urwego kandi rushinzwe iperereza ryo mu mahanga rw'Uburusiya batangaje ko Ubufaransa bushaka guteza akavuyo muri Repubulika ya Centrafrica no gukura ubutegetsi bwa Madagascar bwagiyeho mu Kwakira 25 nyuma yo gukorera Andry Rajoelina coup d'etat. Urwego rutanze aya makuru nyuma y'iminsi mike Perezida wa Niger General Abdourahmane Tiani yibasiye abakuru b'ibihugu batatu barimo Emmanuel Macron w'Ubufaransa, abashinja gushyigikira abateye ikibuga cy'indege cya Niamey mu cyumweru gishize. Ku itariki ya 2 Gashyantare, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zifatanyije n'iza Niger mu guhagarika iki gitero, igaragaza ko abantu bo hanze bahaye abagabye iki gitero ubufasha burimo bw'amahugurwa
n'ubwa tekinike muri rusange. Ibyo rero bikomeza kuba bivugwa hagati y'igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'Uburusiya. Hanyuma babwire ko amakuru yandi avuga ko perezida wa Colombia Gustavo Petro agiye kugira uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biteganyijwe ko azagirana ibiganiro na mugenzi we Donald Trump nyuma y'igihe abayobozi bari bamaze batumvikana ku ngingo zitandukanye. Kuri wa gatatu Gashyantare 2026 nibwo byari biteganyijwe ko abayobozi kandi bombi bari buhurire mu biro bya White House. Ati baraza kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo ikibazo cya Venezuela, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'umutekano muri rusange. Rero ari ibyo naba mbabwiye muri iki gitondo, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masaha.